Kaseng Nong Tulu Area Farmer Association kalah pedang ya ke jing Pynlong ya ke jing pen iki riti dustur ke bahan riu ke baju Pynlong malau snem kari Kunai la Tynrai hakasnong umden kani ke Tamasa ketemu ban lek kemen bat ban kentiu ya ke jing melian Tynrai ban burom ya ke riti dustur beper bat ban banjur halor ke jing kongsan ban penek pensa ke dustur Tynrai na ke bentai ke longden manden. Hagani kita Tamasa lawan bani shimbenta do ba amiral bods u MLA jo kanong po constituency balong kum kongsan bat kiwe ki kenrem kilendan. Kani kita Tamasa ka kentup ke jingshat Tynrai de ki kena na kisnong ki bamarjan. Interestom nakaliang jong ka department jong ka handloom bat ka agriculture mentagitip kung ka textile department ha ka ban ai bijingerap ki bapher Sya kinong tan, kidon gibayo simet kijingerap, kidon gibayo lembaga society, kidon gibayo lembaga SAG bat kompetitor, hakabala nangla ban penjanai ya kene kerkom tan, ya kerkom thir, ya kerkom airong Tynrai, ka natural dying hapo kene gedong beketan. KHASI Hills Autonomous District Council